Kalau IP11 naik tak verified tu. Untuk iPhone 11 Pro Max ke bawah ada 64 verified part, korang tak boleh nak diagnose untuk 11 Pro Max ke bawah, okey. Yang boleh diagnose untuk iPhone 12 ke atas sahaja guys. Dan battery iPhone high capacity ni ada battery health untuk semua model. Verified part 64 tu tak ada kacau data phone, tak ada kacau performance phone korang boleh je pakai macam biasa guys. Yang penting ada battery health. Sampai bila nak tahan charge phone 4, 5, 6 kali sehari, korang grab battery iPhone high capacity ni. Capacity mah lebih besar daripada ori, bateri dapat tahan lebih lama. Untuk iPhone 12 ke atas guys, korang boleh diagnose akan naik use. Tak ada keluar 64, tak ada keluar verified part, okay. Dan korang beli dengan ada komputer handphone, dapat 3 bulan warranty. Kalau ada apa-apa isu, korang contact je kita akan hantar bateri yang baru guys. Bateri iPhone high capacity ni dah terjual sebanyak 3,300 lebih unit dah, dan dah dapat banyak review yang dah puas hati. So guys, korang tunggu apa lagi guys, ada free shipping, ada discount, korang terus check out, okay. Ciao.